Laping Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amen kalafeng ken kados ngay. Umay kayaon tago mong tayaon iti tangatang mangpasangbay dito'y programa tayaw. Babaan ken Mang Bianong dito'y Laping Leos Bianong. Agpukaw tayo pa'y kados ngay. Belated happy birthday kani pagayam tayo Sanita Salvador Garcia. Ken naragsak pa nagdingeg kada pagayam tayo tatang Edring Adriano ken Nati Adriano ditanay namamparan ti kablaw ket nagtaod kani pagayam tayo Rina Adriano. Belated happy birthday pay para kini pagayam tayo Jenny Ayudan. Shout out kadagiti padak mamaestra nagdengdengeg habang nagpreprint ng module from Teacher Edel. When Edel kablaaw kani pagayam tayo Mariel Domingo ditanay Kuwait. Shout out dita Bugyas iti Agustin Baldino Avila family. Mayat kano kati dadeng ganda habang agar aramid iti tinapay. Makablaawan pa iti Team Wonder Moms, Melay Cres, Madam Nora. Ti kablao kat nagtaod kini pagayam tayo Cecilia. Bueno, kastoy nga rudan. Ti surat ti pagayam tayo naglingad itinaga na Brad iti Ilocosor. Kastiman ti surat ni Brad. Kan ka Mang Bianong, umunay ti amin, kablaawan kayo man pa iti naimbag nga orasyo, asang bayan to'y surat ko. Ilingid naklakuman itinagan Brad. Dua kami ngagkabsat Mang Bianong. Siyak ti inauday kada kami kinimanong ko, nga ilingid talaangay itinagan Pitt. And nanay. Mayat Brad Pitt. Naganti may sa mabigbigbig katatairan nga aktor iti Hollywood no. Agsilpaw dagitanagan yaw. Nakapagsurat akmat Mang Bianong takayat kumante paiwanwan kan ka. Kastoy man nga raw nga irugay tiyag salaysay Mang Bianong. Ayos. Mayat talaga. Wait! Husto daytan. Mabutakan dayta sarmeng, tadi mo pulos panawan. Anya launay ayat ti sirigam di ta sarmeng. Nataarak mo, saan ka din, nanang? Katuan, imala ka launay iti day dilulom nga amang ni tatangyaw. Anya? Apay ngay aday di lolo ti karuprupak? Kat isumot talaga ti karuprupa maanak ko. Nagtara ka anak yaw, ngam ni lolo ti karuprupak. Katuan mat,
Day di lulom at talaga ti karuprupam. Ninanang mo't. Sana pa naguyaw. Kasla na kupit alata ti rupa day di lolo. Ah, Kasano nga karuprupak? Nakitak day di lolo, ta high schoolak, iditimangat, itibarsa nga. kitaam di ladawan na adakkel. Kuntilangam di ta sarmeng. Ah, Pagkumparaam, kat agpada. ano? Taiso at talaga ti karuprupam, anak kaw. Ay, agprotesta ak nanang. Saan ko akaruprupa day di lolo? Karuprupak di artista ti Hollywood. Kasjay ti kataor ka, nanang. Asino di balasa nga sa nga ilid na nana Adela? Adaya? At da nga road, nakitak. Sang kakita nak nga road, idilim mabasak. Siguro, nakayawan iti kinataor ko niya. Ha? Sa bala talaga ti karisma ka ding. Sabsabalay. Hanggang patingin-tingin na lang sila sa akin. Ay na, mangrugi manin ako na. Mapanak tumanan agin lalabas iti balay da na Adela. Paturay ko man ang mainlab iti oray la, di balasang kanyak. Manong Pet, ang mga bidot mo ti panangipapan mo. Anya ti kahit masawan. Ang mga nairan na lakim mitakan ka di balasang. Aman, talaga asang kakita nak. Ado talaga tagkras kanyak. Naidumduma to'y manong mo, ading kaw. Sika talaga, Manong. Apay, awan bilib mo kanyak. Saan magdedi kasta, Manong? Urayam asabali at tao ti mangibagaan at air ka. Saan mo susuunin ti mismo at tugaw mo? Kanyaga po nga urayik pa ilati sa bali at tao ang idayaw kanyak ngay. Siyempre, saan da nga ipangag kanyak no idayaw dak? Isa siya ko na mismo ti mangidayaw iti bagay kading kaw. At datan dito'y batong tibalay na nana Adela, Brad. Insursurot nakpay lang amin dito'y. Tapno makitam ti panagpa-charming kanyak di balasang adim magas di tayan da nana Adela. Ni Manong nga talaga. Itugtugaw tapay di tasangwanan tisto. Gumatang tayo ti merienda ta. Sige, Manong. Ilibre na nga ro di ti merienda ta, ha? Una, tay talaga ya. Siyak ti makamaw. Ang damot imbulsak dito akwarta kart. Apo, gumatang akman iti dua soft drinks kan biskwit. Mabito ay. Brad, kita am jarimwar iti balay da nana Adela. Iso day jayin di magbagakan ka. Nagpinta sa balasang. Ay sus, agturong dito ayan ta. Ako naktumot namin niya at da magnet ti karismak. At yung tigat katangam, hay. Agyaman ak tata adto iti bayad ko. Tata, gumatangak man iti sabon na paglaba. Mabito ay. Kabarbaro ka dito ya. Ha? Wen, nagbakasyonak man? Kasta? Taga-ano ka kade ading? At yung tigat katangam, basang. Agyaman nak tata. Adto iti bayad ko. Taga Santa Cruz, Manong. Kasta ya. Sidag lang arod dito ya. Wen, Manong. Sige, tainak pa'y aglaba. Mabit lang ading. Mabali na maamuan ti madaydayaw anagan mo. Ha? Siyak ni Hazel. Wow! Nagpintas mo tinagan mo, ading Hazel? Siyak mo't ni Pete. Maragsakan ang amakamamukin ka. Si Kangay, Manong ana ulimek. Anyat nagan mo? Ha? Kwa? Siyak ni Brad. Nagmayat matan tinagan nyo nagsilpo. Brad Pitt ko naman. Nagan na talaga tinatataraki dahi ta anagan. Kas kanya ka nataraki. Ha? Maragsakan na kamakamamukan ka, Brad. Same here. Siyak ngay, saan ka kada maragsakan na makamamukan niya? Ha? Sige, tainak aglaban. Bye! Manong, pimanawon di balasang. Agawid ta matan. Ijitan baling ang merenda. Yawid tan dagiti ginatgatang ta. Kung naktumot namin kan ka,
Imay naging gagatang ni Hazel idinakita nak dito yung store. Ha? Pet, gusto daytan. Agrik kain dayta sarmeng, tadi mo mo't mapanawadan. Mabit lang tatang, ornusot po itibuk ko. O nay daytan, sardam, ngum agpatpataraki kakit den. Jaket niya dati makuna di balasang kanyak. Kaya't ko, mainlab unay kanyak tatang. Ay sos, di ka unay mang namnama. Tamangan numapaay ka. Jak tumapay tatang, oray kitain niyaw. Alis to lang nga patinagak di balasang. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngum di ka mo't pulos makanubya. Ah, 30 mon, ngam baro ka pa'y lang aging gaita. Awan pa'y inyam, amom apulos anubiam kada kami ganinanang mo. siyempre, pilpilyak mo ti balasang apasyar ka tatang. Saan aga po tak krasnak ti balasang kat sige akmot na nasigay. Ha? Kras da ka? Katuan tatang. Naghadot ag kras kanyak kung syaklat ag madmaday. Ay, una yan. Nagpigsaan nga angin. Anya napigsa ti angin. Katawan mo ti angin dito unag ti balay. Ah, hala, mapangkaki din. Ingka pasyara nun, di magbagam abalasan. Nalabas di anak mo bakal. Kanayon namat aming mingmingan jay sarmeng. Angam, apay nga taakas jay. Ha? Kasla di na makitkita ti kinapudnaw. Nagdakkel ti bilib na iti bagina. Tati panagkunana ket ison ti katarakyan. Nanyangay nga road, katkas jay mo ti katatao na. Nagdumada nga raw ken ni ading na. Ni Brad nga daitsura na, isumag ti saan anaangin. Simple laeng, angem ni Pet, nalabas at talaga. Anak taang agpaisaw, ngamyak magustuhan, tinalabas abilib na iti mismo abagina. Kababain, kinita laeng ti balasang, ibaga na matan akras ti balasang. Assuming di anak mo, bakal. Dakkel talaga ti bilib ni Manong Pet iti bagina mangbiyanaw. Panagrik nana kat isonte katatarakyan. Ngem awan met apulaos ti balasang nangaklon kan kuana. Ibagbaga na nga iso ti nag-back out no paayon ti balasang. Naglabas nga ro ti aldaw kat nagtultuloy ti panangsasarong karna ken ni balasang Hazel mangbiyanaw. Adda ka manen, Mang Pit? Wen, ading Hazel. Amo ka pa karagsakam ti umay ko. Iso akan ka na yunak mo ti umay dito ayan daigit mo. Tapno naragsak ka kanayon. Anya? Jakmot kaya't nga ipaidam ti makait-itadragsakken ka aading ko. Iso nga umay kumot isarang-sarang ti rupakin ka. Ay, oo na yan. Hun gayam. Kumusta nga di ibagbagakin ka ading Hazel? Ada ka din namnamakin ka? Kwa? Saan mo na baybayagan ading? Sayang ti panawon ken kanitong aglabas. No palabsin ta kaslawan ang yaman na. Iso asapay na ko ma. Tayat nagmunti na samit asungbat mo at agiuray ka. Sige. Yat nagkunti sungbat ko. Anya ngay day tading. Data ka din? Mang Pit, daytoyan ti maudi apan ang sarungkar mo kanya. Anya? Ni ading Hazel mo, naangaw launay. Di na kumaangaw na kasta ading. Saan ka nga ang angawan laeng, Manong? Nalawag mo't siguro timbagak. Daytoyan ti maudi nga isa sarungkar mo kanya. Kuna! Manong,
balbaliwan mo't dito bisngay mo. Ay, huwan man. Saan siguro akayat ni Hazel ti bisngay ko? Isa baliwak man. Ano kasta, saan na ka nga inaklon ni Hazel, manong? Dandaning arudan. Ngam da ito siguro bisngay ko ti malas. Isa baliwak man. Manong, awan ti pa kay naigan dito bisngay mo, itanyaman nga ibaga ni Hazel kan ka. Busted ka kadi when inaklon na ka. Kwa. Agpapanginala siguro. Iso adinak pa inaklon. Anya? Agsublinto na di Santa Cruz ngam di nakapela inaklon. Aklunan naktulat taday jay. Oray kita. Tagakangay iti balasang. Agin papanginala ang day jay. Nakadkadlaw mo't nga rod nga dati pa naggusto na kanyak. Manong? Awanan ti sapulon na kanyak. Tadalang arudan na talaga na trabaho. Natairak pa eh. Saan ka pa? Ako lang yan, ading ko. Bannog aso kala po mas pasyari ti sardam, Pete. Awam mga ron na pintas adamag ayawid mo. Ni tatang mit. Gagangay iti baro, tagan ano sa Kunak man no bastid kan. Nagkuna. Ni Adela nga ikit ni Hazel. Anya? Naibaga ka no ni Hazel ken ni Adela, abastid kan. Ta sinungbatan na jay tagasuro, ngagdat-daton keng kuana. Anya? Iso adi kan mapmapan itayan da Hazel. Ta danubyo na anak ko. Nagalasin na babae. Kundi pa charming kanyak, kalpasan na. Agpangina Norman. Gayam, ada sa bali akayat na. Garampang. Ay, di gagsasawi ti kasta, Pete. Assuming ka la siguro o ngagpatpacharming keng ka. Ngam kinapudno na, awan sumgar, abuok na keng ka. Tatang. Dayta nga man ti mading nga ugalim, tay kam amin iti sabali kay papanan ti makitkitam. Saan ka ngamin nga agbalin a feeling, anak ko? Nagalas ti aramid mo, abala sa Hazel. Ha? Mang Pit, apay nga pagsasawan nakmatan? Inan-ano ka? Magdamag ka pa ilaan. Pinangnamnaman nak. Gayam, ada sa bali akayat mo. Diniritsanak ko man Dinirit sa kamot Imbagak adin akong sarsarong karan, ngam si kamot tinagpilit. Kanayon lata nga umay ka dito ay andante. Kalpasan nagpatpacharming ka, agindi di ka mo tanita. Jaymat kasla minulmulan ti baklat at agasorong ti kinayat mo. Watis ka magayam. Hosto lagayam ti panang basted ko ken ka. Naglastog ka. Mira man pa'y day taropam iti sarming sakbay nga aguyaw ka. Oy, tap na maum, kanayon ti panang mirak iti rupak. Kun makitkitak nga adayo ang natatairak, kundi tagasorong nga inaklon mau. No kasta nga rod, ada diferensya ti panagkita, Mang Pit. Ala, agawid kan, ta-nonsense ka kasasao. Nonsense lang arudan, useless fight. Lastog ang babae. Pag lastog na kit din nobyo na tagasuraw. Di na mo tagpilay. Manong, gusto daytan. Itay pa sumanao ka. Di nakamat karod mang mangag ni Hazel. Siyak lang mo di makangkangagkan ka. Masurong na kami na talaga iti dadya babae. Kunamlan asino akapintasan na ng bastid kanyak. Uston manong, baliwam ngamin ti kastang aramid mo. Sursuro nga aklunan na mapay ka. Maaklon ko kumaa no natataar di inaklon nangam siyak. Kat no, nataarmat ni Rico at agasurang manong. Ay, may sakamot, Brad. Ada diferensya ta pa nagkitam. Ha? Iso nga rot Brad Pitt tinagan ta nataartang agpadpada. Iso nga aguuyong dagiti mang basted kanyak ta saan dang ammo tagpilay. Confident unay ni manong ko apit nataar kan crush dagiti babalasang mangbianang. Panagrik na kat ison ti katatarakyan. Saan mat panaglastog, ngem kung kuna dagiti makakitkita, asaan kami kanaw agkaruprupa kini manong kao,
Adayaw natatairak ngam isaw. Ngam jaklat ta nagsasaaw. Paspasurutak ni manong ko, tapno saan nagsakit tinakam na when no ma-offend. Naglabas nga raw tiyal daw na amume kini manong ko ni Delilah. Kahit agpada kami nakayawan kankwana. Manong Pete, nagpintas talaga ni Delilah. Ne, itaman pa nga ibagam nga da napintas sa balasang anam-am mong, Brad. Gapo ta napintas talaga, manong. Ngayon madlaw an Emma, nadayo pa'y na makisarsarita. Madlaw kumat da ita. Panagkita nga rod kan kuha na kat krasnak. Anya? Manong, aklunek, nakayawan na ni Delilah. Kaya't ko asarungkaran, manong. Oras siyak, mate. Kaya't ko asarungkaran ni Delilah. Tsaka kahit asayangan ti kanitaw, isong agdato na kankwana. No kasta, duwatang agdaton kankwana. Nagkatuwa na. May the best man win. Sorry langan, Brad. Ta sigurado asyak tinagasat iti puso ni Delilah. Nakadkadlaw ngamin nga gusto kanya. Nagado dita ababalasang. May sakit denting kay Armand. Un nga road, mangkita iti sabali ti may sa kada kayo. Tapno saan amay sa abalasang ti pagdatdatunan nyo. Ni Delilah tinagduyusan ti riknak, nanang, tatang. Amuyumot nga itala ang nagdatunak. Kat ni Delilah laeng dayta. Sika nga ipek. Baybayamon ni Brad nga agdaton ken ni Delilah. Sika anti mangkita iti sabali a pagdatunam. Madi atatang. Dakkel tinamnamak ni Delilah. Isa ang makaamon na asino ta aklunan na kada kami. Hay, anyan. Mala, baybayamon bagay. Sapay kuma, taawan ti agsaksakit tinakam na kada kayo. No asino man ti mapaay iti ayat. No bilang tasak man ti mapaay, aklunek silulukay iti kaunggat, tatang. Kasta talaga ti dangadang kini ayat. Adda mangabak, adda mat maabak. Adda swerte, adda malas. Sorry, my dear Brad. Ngam nipit ita, ti mangabak. Ay ayatan ka unay-unay, Delilah. Sapay ko mata, adda pan nakaikarikan ka. Kanang sapay ko ma, tadi ka maumuma sumang sango kanyak, tunggal sa rungkaran ka. Brad? Nagsamitan day tanga isom mo. Kasla musika iti panagdengeg ko, iti panang ibalikas mo itinagan ko. Talaga ka di ngay ayatan nak? Unay-unay Adda man damagak. Agpaiso ka di nga agkabsat kayo kini Mang Pete? Kaya't ko asawan, pudpudno ka di akabsat mo? Owen, may sa tiinakan mami. Kasta? Kunak ngamin no, ampun ni Mang Pete nagadayo ngamin tilangayo. Ha? Ni Manong Pete ka diti, nagasat dita puson? Imbagak ka di nga iso tinagasat. Kunak, kasla ampun yun ni Mang Pete. Ngamjak imbaga nga iso tinagasat. Delilah, adda ka di, namnamakan ka? Sige man langan. Saan ka na parigaton, Brad? Sigin. Ha? Anya, sigin. Datan. Ha? Agpaiso? Aklonin na kon? Uwan, ay-ayaton ka mo't, Brad. Ha? Yes! Agyawan na, Delilah. Pinaragsak na kitikas na unay. Delilah ading, kanayon ti isa sarungkar ko kan ka. Sapay ko ma, tay bagamat itanti sasaadak di tapusom. Mang Pete, agyaman na kiti anos mo amang sarsarungkar kanyak. My pleasure, ading Delilah. Gaputa amok nga da apitek iti tunggal imulak no umayak diti balayaw. Ha? Patya kasong batan nagtumot laeng ading Delilah.
Ta saan mo't apa nagpalastog? Ngam adayo mo't natatairak ngam ni Brad nga adin ko. Imposible nga iso ti aklunam. Mang Pit, daytoy ti maudi nga isa sarungkar mo kanyak ta. Nakapagdesisyon akon. Anya ti kahit mo asawan? Sorry ha, awan tinam na maam kanyak. Anya? Brad, da kayo ka din ka ni Delilah? Manong Pit? Sungbatan nak! Da kayo ka din ka ni Delilah? Manong, sikati nang ibaga kanyak nga awan tagsaksakit tinakam na. No asino man ti mga abak iti puso ni Delilah. Saan ka di? Wen! Amok da ita! Siguro nagsweetik ka. Iso asikati sinungbatan ni Delilah. Kasano ko mga nagswiti ka? Katagpada tamot asimarsarong ka riti balayda. Pinadpadakas nak siguro iti imatang na. Iso nga imbes asyak taklunan na, si kamatan. Saan na pudno da ita manong? Pudnaw, sweetik ka! Awan serbi da iti apanagsarita ta. Tanapudot ti ulom manong. Di naktalikodan! Brad, Pe! Anya ka di daytan? Apay kinabil mo ti kabsat mo, Pe? Gaputa sweetik, tatang! Di na mo ti lumaban iti patas. Iso nga inaklo ni Delilah. Saan nakakasta? Damagang pa yung muna dita bagim. No, api asanda ka kinayat dagiti babaya kursonadam. Sumardeng kan! Makabil ka manan makita! Sumardeng kayon! Kaya diyaw, kapag timugan kayo ng agkapsat, agsin lang do kayo kay Dain. Gapulang iti babae. Nagalas! Nagadunita a babae. Isu adiyo itulok ang madadael ti relasyon yung agkapsat gapulang iti babae. Isukat yu kay den ti panagkabsat yaw gapulang iti babae. Nang ipananyo iti utek yaw, Brad Pitt! Imbadak yaw! Nalaos ti sakit tinakam ni Manong Pitt kanyak mangbyanong. Gapo iti panangaklo ni Delilah kanyak. Sigurado nga minan iti bagina nga iso ti aklunan ni Delilah. Di na maklawn ti panakaabak na. Sobrang amen ti panagtalit na iti bagina, ken feeling at talaga ti kabsat ko mang biyanong. Ang gapo ta kabsat ko, iswa paspasuro taklatan. San ngamin apulos nakanobnobya gapo iti made kababalin na. Ita da kamen ti adasusik na. Jakmut kayat nagnanayo na gurguranak mangbyanong. Napatag ni Delilah kanyak, kat napatag mat ti kabsat ko. Iswa mariribukan akmat iti sitwasyon ko ita. Ta nagsikor ada kami agkabsat agap-apa, ta manipod babasit kami, kat da kami ti makunang agkasangga. Iwanwan na kumamang biyanong, no anya ti kasayaatan nga ramidag, tapno mapunasan ti gura ni Manong Pitt kanyak. To'y pagayam mo, Brad, iti Ilocosor. Pagayam ko Brad, pagturayam ti pamatag mo, di takabsat mo. Di mo sabsabayan ti pudot taulo na. Ipakitam ti kinapakumbabam. Kunaan ti Biblia, masirib ti tao natal na ti pakinakam na. Ngem ti tao nalakang agpungtot. Ipakita na laang ti kinamag na. Iso pagtalina edam ti kinapakumbabam. Bumaaw tumutla ti guran na kan ka. No kumasugat kat karitrit taban na pailaang. Ngem na anayas tumutlaang ti linnangan yaw. Maklon ng tumutlaang ti panakaatiw na. Ti saan na pa nagkinaawatan tagkabsat kat normal laeng. Basta tinapatag kat ornusen, kan pagsaritaan, abuyugan, ti kinapakumbaba, ti saan na panagkinaawatan. Kasanuman karikot, ti panakisinungdom di takabsat mo,
nga masapol nga aramidam. Kan mayat pakasursuruan dayta pagayam ko abrad para iti masakbayan. No di mo kabailan palabasan ti madi nga ugali ti kabsat mo, kasanom pakilanginan ti agbaling nga asawam, katrabahom, boss, wenno asino man makadupudup mo. Daytoy ti laglagipem pagayam ko abrad, no nalaing ka makisarita ken makisundo, agbalain naanayas ti pannakilangan mo iti sa balay. Ken ti kasayaatan agundaway tapno masursurom dagita ket no kadwam te kapamilyam. Kamaudyanan na ti mabasa iti Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Aramiden nyo amin akabailan nyo ang makilangan asikakapya ite tunggal maysa. All right. That's all right. Allah, kas naman na yun papagayam, aging gang iti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalangan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyagni na kata kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!